Pozdrav svima, u ovom klipu ću vam pokazati neke novosti koje su stigle na YouTube. Znači ako imate kanal imat ćete ove dve nove novosti, Community i Creating Tools. Da krenemo od Community, je evo kao što vidite Comment Settings, znači postavke za komentare. Prva ova stvar je Approved Users, znači on piše uvek pokazuje komentare za ove korisnike, znači možete postaviti neke korisnike kojima će stalno biti omogućeni komentari na klipu, a ovdje ćete imati banovane korisnike, znači nikad neće pokazati njihove komentare, i blacklista, crna lista, je slično kao ovaj banned users. Znači kada postavi neko komentar koga ste zapisali ovdje, kada postavi komentar moći ćete samo vi da vidite i niko više, i to je to znači za ovaj community. Ovdje ja mislim da će dodati još neke opcije, ali to je tek prvo za sada. Sad u Creating Tools i dobili smo Audio Library. Znači to je, ja mislim, isto kao i ovdje prva kao pomoć, neka kreativni alati. Znači sigurno će imati više, ali sada je prvo samo ovo dodata. Imate ovdje muziku, znači za pozadinu vašim klipovima ako želite da ubacite. Ovdje piše naziv, možete i pustiti odmah, znači stisnite na play i pesma počela, ali ću da pauziram sad. Ovdje koliko traje, znači koja je hip hop rap, imate i drugi ovdje. Ovo ovdje linija je popularnost pesme, znači koliko se ljudima svidela. Možete je downloadovati, skinuti, i možete staviti u favorita, na primjer ovo stavim i uđemo u favorite i imam tu pesmu. Možete vi dodati neke tu da biste ih sačuvali. Ovdje imate da izaberete kao neki mod, šta već, evo na primjer happy, tu imate kao neke pesme, tužne, romantične i dramatične i tako dalje. Ovdje imate instrumentale neke, znači možete vi pogledati kasnije šta sve tu ima, i to je to za ovaj klip. Izvinite što ne snimam često, ali počela je sada škola i svake nedelje izlazi po jedan tutorial klip. I hvala na gledanju, subscribe, like, comment i pozdrav.